Parare po meno piti pene piti ahuru maho e. O Yehorama i te taparahir a i tōna ramautaia e. Ta oto i hora Yeho tawhata i o tōna ramometua. E tanuhi ai hora i o tōna mometua i te oire o tawita. E monohia era o ia i te hau, i te tamaitira ia Yehorama. E tae ean ahu i tōna, te mautamar ia Yeho tawhata, o Ataria, e o Mitaera, e o Tefatia, e o Yehiera, e o Tetaria, e o Ataria. E mautamar ian e iana te ari o itera era no Yeho tawhata. E tau arhei tato rato me tua i hor o mai no rato, i te ario, e te auro, e te tau o mai tatai, e te mau oire i wha eta itahia i Iutara. Aria te patireia, ua hor ua o iei te reira ia Yehorama, no te mea e matahia po oia. E noa a era ia Yehorama te patireia o tōna rametua, hito i hora oia. Pauroa e rata na mautai ei te taparaihia e ana i te oe. E te ho e maura atira atua i Iutara. Te i te toru ahuru mapiti to Yehorama mataiti i ar i ai oia. E vauho i o na mataiti i te ar i a i Yerutarema. E waha ap o atura o iei te praua te moar i o itera era, e maito te utua whare o ahapa, o te tamahine a ahapa hoi tāna wahine. Hamani ino noara o ia i te aro o Yehova. Aita Yehova i rawe i te utua whare o Tawita i a pau, no te whawha i whaauhia e ana i a Tawita. E no te mea waparau mai a o ia, e hor o mai a o ia i te teimori i nāna, e nā tāna mautamar i atua e a murino atu. Te tōnara anu tau to te ati etoma tai wara. Aurea era i auraro i a Iuta. E waf aar i te ho ear i no ratoiho. Ua haere i hora Yehorama e te huir atira. E te maupere o atua. I te rui te haere a e pau i hora te ati etoma i haa ati mai iana. E te maur atira o te maupere o ora. E haere e rā te ati e tomai te rima o te ar i o Iuta. E tērua e nei te iene mahana. E waf aru e atu o meira ho e ripena i te rima nona i taua ano taura. No te mea waf aru e o iei te atua o tonara mau metua ia Yehova. Ua hamani hora ho e o iei te wahi te teian a i te momoa i Iutara. Nāna i whaariro i to Yerutarema e i whaaturi. E waf ahepo atu ahui i to Iuta. Ua tae meira te ho e reta iana, na e ria perofeta, na o meira. Te na o meira te atua o to tupunara o Tawita, o Yehova. No te mea aita e nei oi haapoi te e au to metua o Yeho tawhata, e te e a o te ar i o Iuta, o Ata. Ua haapora ue i te e au te mautamar i o itera era. E waf ariro ia Iuta e to Yerutarema atua e i whaaturi. Mai te whaaturi o te utua whare atua o ahapa. E ua taparhei hoi i to mautai e no te utua whare o to metuara. Te i horo mai te i aia oera. I naha e poherahei ta Yehova e tu i ni ai to maut atanei. E to mautamar i. E tō mau wahine, e tō mau tau atuara. E rohia oe te mairahiroa, e maihia tō opu, e rawerahia era te mahana, e mairia i tō a au i rapai, i te rahi o taua maira. Waf aarara era ho i Yehova i te a au o te whiriteti, e rawea Yehorama, e tō arapia atu ahoi, i piha iho i tō tuta. Ua haere an amera rātou o Iuta, e ua aparari i haere, e hopoi e atura, te mo mea atu ai te whare o te ar ira, e te mautamar i nāna, e te mo wahine atua. E aurea e rai tamaiti tō e nāna, maori rā te tamaiti hopi aroa o Ahatia. E i muri atua e i te reira,
Ta iri hia maira o ia e Yehova i te maiora ore i roto i tāna a au. E maurua era hope i era nā mataiti e piti, ua mairi i hora tāna a au i rapai, i te rahi o taua maira. Pohe atura o ia i te mai i inora. Aore tona mo atai tutui te au hei ana, mai tā te mo me tua no nara. Ua tae o ia i te toru ahuru e mapiti o tona mataiti i ar iai o ia. E vau e rahu i o na mataiti te ar i rā i Yerutarema. I poe hoi o ia ma te oto o rehia. Ua tanu rara tō iana i roto i te oire o Tavita. Aita rā i tuhia i roto i te menema o te hui ar ira. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.